Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Tiap kali. Sis kena kali minta. SDO lah yang kedua menaik pada SDO yang Omdan illegal market. Ala kali pada SDO mana yang ada biar keren. Karena kali minta kalau ada proof pada kali. Bagi dia masih illegal market Omdan. Kali. Oi. Dina. Dina. Dia polis apa? Dia polis. Dia polis. Dia polis. Indring ya kadu. Kajing kayito na jala jongi syari Bangladesh kaya syat kelam jing sange wat lagi bor bedepet yau podu sam jongkeri kiai persyang mana kapor bentek lakam. Na kapor syakapor ngijiyok sngo bikshipai border security force kiju kem bat korup yaki mar ki mata hendri gedang buon ke beim kamai jakpo na kani kakam. Dang hakamit sngi thok diang kar pusau trek ukala lingkot arajar pausan kakin hun jong kiseng bahalang nyotrap youth council riwar mingi circle penosla bat ke riwar development organization kelatalasi bat yokem yaki kali kit masi kibetmu ban penpo yaki syakawe ke shnong khapon kini kelaja hakapor kembang kena shiteng hadi makini kiseng bahalang kelayo ikijing ujor na kidong shnong jong kani katan. Kini kinong yalam seng kle keren berusap divisional officer jang kapin ursla civil subdivision ubelaya thu ba omdan yodi masi hakan digathan pin ursla khamtam dibela ithu ada ke cattle and animal monitoring committee kabamon klem jang aratien bagi masi bayo bat hakan digamit kidi betmu ban shalan shri Bangladesh uba lampang khonglam president HYC riwar mingi circle ulapan syai kumni Jong no pira? Dan saya itu hirtek. Hirtek deh. Udah saya itu. No scan kan. Te sengamat no ye pikin diat mo kan kata no scan kadon ka jaka stok masih. Bisu penhap. Te pia nai pat kira nai bentakan nai pikit nai. Nalai lingkot libu no scan. Te ka piong ka masih ni kamu ne? Ka masih. Pikir libu no scan. Abshua kuni dengan skak special dengan kajing ya keren kajungi bat STU yang bahana ka kamdon kamjudon kum kani kajing ati tinggi hiar minta kami ilap kadon ti halap kadon ti ong bakajong bat pi hapo ya kanat dia gumno SDC kum swaba dan kulit dibentuk kamjudon ka checking la slam pitre gene kam dan bobat kulit habobat kulit ulai kumno kulit ulai kumno syubat ulai kumno ulai kumno kulit itu hok kumno syubat ulai kumno pat habobat ulai kumno ubat apalai oh hoi karena kadang jadi malik baru try view driver sebelah deh masuk ya kan kali jong pina kali jong no jong malik hi jong try kali hi tahu kita kan tadi masih pira jong ni kum kaseng jong ka HYC riwar ni circle penuslah bat ka riwar development organization kajing ni kajing syakman akaling kajing kum kaseng nakaling kajing ar seng hadim ke HYC bat RWDO haka baidai batki kini ki illegal market kini ki kata livestock market ni ba katkum kajing kendu kajing ni nakaling ka kenhun bat i SDO ngilapan jingshan SDO civil ke kalong yong ba kamdon kata livestock market hapo jong tani ka area ka jungi hapo ka penusa civil subdivision dai kum bakalong ba menta ka haba kamdon dai kum bakalong menta kami nakaliang ka jungi ngi pelong ya kajing tokit ya kajing tokit ya kini kali ki bahir ya kali kit masih ngilap ba kidon kinla persya bakat kum kajing keren ba di SDO ka kamdon dan dai haba kamdon kini pat syai kilet Syai kilit. Haba menta kami teh dang hapo kaspo beje. Om de bangi bat mengiyak de pi. Mata singiu pun Islam ta arku sautek dang spo beje menta. Dang menta kaspo beje ngi dang wan dio. Ngiyak denti ngilap. Abang ngilap dang mena kasingiu ye keren badi SDO yang bakamdon. Na ka district veterinary officer juga is kesiro. I report hapo jong ka riwar hapo ka civil subdivision 4 don. Abang 4 don syai gini gilai. Te nagaling ka jongi kum ka kenhun ngin ya syakman. Ya what you kaban ya kendu badi DC ber USP ngi syakman in tahu kalai di nah ni syakman in sting ya ni kakam te kebas pia kalong ba haba omdan shanu kamu kapan i nadu ka police department dan jong kapan usla se kadon kitilang kani te gumalong mata dang kata sype buje singiu pen usla minta nak kaling gajungi ya lenti habang ilap pedang yo mata pedang yo
Icek kami habang idon kajing suspek i artati ni ki kali. Ini belak mengilap siya bakanan. Kalau nggak basung kia hadu kata dan kali ngajungi kum kakan ni ngimi syakman mat pere mordor haba om don bali pergi sinu ki har. Nalo kata ki driver ni keren menta kipen he. Kipen he apa ni bakila do ki bat kibri ki badan akabor bat kibron yo forti. Dan kali ngajungi kum baseng nang ni syakman ile yang du respi bat IDC. Kata he polisi pun.